Banarodan palpin kaliang breaking news nititi tukon ke report mi shano ngwasame ke kume SPLIO kene kume SSPDF ka korandan en chito kam dien mi banaling ngwasame gwa mi chilia chetoktin reiler kana maba bana the right ba katin kokien shit ke roltin chito gwandatin kokien wena kamen chalat kirma yadit re wike juba wika kuma spela ayo ma raik par ko la interim chairman en chijien ka kuma Dr. Matar bana kalinkel ken yam chana right kare ga dide me chitu gani dora shal keme e coach county the United State shiripot ben gwasame shaladen Ramkel mila SSPDF officer jana kwer ka South Sudan People Defense Force jana wajala kana bodyguard ka gwe ke jano en SSPDF officer me jana nuar men bodyguard me jel kan kel kana wajal kan ka mecce jel ka kan ka wa kan chaka nyurka chaka ambush jana talk South Sudan People Defense Force SSPDF officer kane bodyguard chakan dangro chakanak doreshal ke Kosh County ke United State gwada danen nakanatin jen United State kole la changa dioka jok wate ke ngani tishare antaw da duop kan nedeti wajen kan kaler county kan ka Kosh County ka jawo shalat local authority re wecha ka Kosh County ka United State chala de gwanu ne titi mchiga jeno wa sha Rami Mola Kwer Mdi SSPDF officer Shai ambush kana bodyguard ka shakan dangro shakanak Koy County Police Director Wun Michelle Brigadier General John Jogdeng charoy ke radio Tamazuch ka changong wan ka jok chikala de wonena chetek ne dangro chanak Rami Mola Kwer cha identify second lieutenant ken bodyguard ken wacha ka attack ngwane nuar ti jel kamech wa ken ne de to tin mark ki kwana kwa ka bush wa ken panken chicken PK machine gun chicken nang ken match kel ka mala match bodyguard re wechen winemi no Kosh County Police Director Brigadier General John Jogdeng karwa shalat jani pika ya machine cha janang kana match kel mishakan ka jaram dala bodyguard Brigadier General Deng shalat wonena netin kontin nakana kitin kwana attack jani kwerian chale galwag majok galwang majok wa rami mumisho da barra iti jien dorashal ke leer county gwaze dane lokanatin ka mobile court session ka korpen dang bang manti chiwa galwang majok jena wa chayen shala do jena te ka wudu shala war manyang michanak war manyang mo wa naga ja ka coach market metar no she government jukume wachi kana gor keje gor jeno de jajian Brigadier General Deng chala do nene shara medane chikana nak chaka non ka et ka candidate quarter pan no ne de kone anak ne dangro officer ki kwera mo kana bodyguard chaga ne ja kap chaga nan ka ket quarter chi Gerald Deng chalat chikala do ne one group me waken bo wa kaniri gurga jeno bikan kuma SPLIO bikan join ne content nak uda me kana bodyguard wa can take why don't they might seek to join the opposition party la SPLIO jan do dan dong nak nak ja Canadian kone yana nak
kan shoot I mean ne yanak kan shoot kan kalat kan shoot kan ke release no wa dara shwal como i coach county wa take security tension lo tu tine dial tinge dien te shunga ni ka gwade dana cha ramkel SPLIO cha wunu shale ben makon chan cha da kwanya la military commissioner ka jen area mon wa china de chunga lo gweje ono dong do ko dara to ka jen tai dana chalat mission mo mission la tre wishin winimi ko de yana leng report dian gwas me mendong de kono nyok milen kon ke chala do dar shal ke me great people administrative area kan take wa charam kel chaja nak la dor murlene dio je take ne de sham murlene shaka mak wadan tegatin shaka mak lo kanetimo cinyen kana ka jodan chalat kana wa cinyen kana kan murlene re dwaran tegatin gwan mi chala do ken panken na wacha chao kien ti chop gen badde go niam cha kanang netin kontin kwalko kien wa kne ti jien dor chal ke me dor chal ke de kono choli Jonglei state no wa ken jien ga Jonglei state kene tone ne kontin tin wa murleni wa ka magdor dan tikitin ka ta dan chalat kija mi che jojo gwano ken chikane ite moshi tishi rodian ti chauken ya nang ka chaka chaka joj ka ta dan chalat kija chalat go ken wachi ngane ken che rudin youth ka bon bidi de long chikan we dor dan ante mentene totin ka jongle wachi kan ko to chikan ka orar lo chikan ka orar chai un nagran an wen mo charam kel chanak an dor dan wa kantin dor chal gumruk local leader kene ko la jiwok chwaranin kel mo chwanak ka jen gwasmane great people administrative area authorities chikan jo mo kana lat kani mengna nakana ke jen shang ka ngwan ka jok kurun wang dor shal ka kutchar ketel kem mete gwadan shal ke gumru county je ka wurshum jok ramla kwerka great people administrative area jela minister of information jarach ke media no ngwan ken ka chenga de ka jok no chaka nangok de chuk jen dang badek kanetin kontin kwalkok to kanir kontre wi ka jongle state jene shingwane ken la local use chi jen ka jen area de mo chiken we dor mo la gur kanok ka jongle wach kanok chiken ka lo jokan dial minister juk che jomo che jalat jene shingwane ken charin mobilize chukan ngai kon ento to ka chwa lo jokata ran ka lat kija she can ji great people administrative area can she can condemn an incident which can mo lo ga kan kanetin konti la ji jong leba but te mi cha kulat gwasa me ka general report no titene la great people administrative area and when ma wachi ka yat ya ma ngai kon mi shi ka yado yot kan kanet content ka de kon ga chole native content ka jong le la kwar wachi kan wud mchale Simon Dol Jonglei State Minister of Local Government rabna la kwar nadan bidemi chikan goro right kan gaja no murai kan gaja mo chaga jogo no kuine mandana to ko ka laro charanda naka chawo cha nang duro chawo ya lo jok tori pon mi chala kan ka kuine kon kui do dien me dong te rane di shite nien kite ne shanak they did not disclose that tell me chikan lat so na me amela ro de me de kon ngachen gore duara mo Michalke great people administrative area gor kume SSPDF gor de kanu tin magane de nan jan obi malba ben but ken chikan go te malma de ben their target obi kan de ne SPLIO kan ne dia konti lan werin chunkal ka SPLIO bikan kan helicopter wal real threat gwad mo ka great people administrative area so jo me de yen link kwi duar mo michal kamo mi chol kon mo no a great people administrative area katada nan shalat ke jagwasa me
Reported in Guasmemen Bananyuak, Bala tension and Anna talk, Dora Shalka Meshu Bet County. Guam Chala no Shimanikian Chikarwalan Wenamo, I should take a liam, Chituoka Kamdian Carodian. But me, a man corner me, wa she quico can find Keno chicken yen, but problem Chatuok and one. She can when a can young and winnie, me to gene. Wadar Shalishu Bet Kandi Dorijanik Leg State, a local youth leader Shajanak. She appears here a commercial carry van killing. She can not chicken canagan when a monaco guasedan, but the corridor shall issue Bet town Thursday la Shankang one kajok. Local authorities Ramishi Kenning in Mishalka Makol Bola Gok, Mete Dorishalka Pagor community ka Mayas Payam, Wajaramamo, Ajaramudan and Shanak. Nere kon tika lwangi tika bomre duare tika la do nene Ramadan nagran Rami mumbe dor michal ka pan chinyin community wan koromo retaliation ki chere ke shoot gwami mo wa charan dian chai kon nang gwa se da Rami mumbe ka pan chinyin ko la Rami mum la kwer ki ship re duare winimi ka pet ngwani chul dot jok wa jaram mo bran bena gore which William Kojikal Jokela do ne jaram dan ler la kwata ma Minister of Information ke Lagos State che confirm no charam kel chajanak ke chela do ne me Michel ke ere ben kel ngwa mi korche toktin shi karwacha ke radio tamazucha ke je ke shangadi ke joga no ne cha security force cha ka deploy ke cha la da gwasa ma lo ntama shi kan which kana control chikan situation ba chikana jakab me koy koch cha jo mo cha jala de ken kene baram dan chanak ba je gor ke ba je yen ka kwiri kam dan chala de no shi minister che sa jasan wona ne eni rami michiran chi na ki charan che lat ke cham cho lot waram mo ba je del ka bon waten content yen kumro de ke cha jo mo cha jala dor jan mi ba te ga mi chukula tuogan wena mo abre manyot magar ran spele io and wena mo Arana SPLI wo mo Michel ke abre manyot ane jene SPLI mayu MP mishung ke kwishu Bet County jala do ne Ramadan naka jene naka je tie ka kume government office ka dora shalka mo issue bet ko la county headquarter jen godan waran wa nekten ram wa nek ne tie ka government office jene ne me nyu jeno alas insecurity jatun re wo jamo ala gor jeno de ja control bada jene bele kume mar wa ke kin mi yadi no ken chicken ga gang chi ra ke radio tamazu jeno eno Ramadan nagran no ke Ramadan shanak wa ramimo mitaka lagal wing leader milar te responsible for use kal magor section lo ramimo mela ngwane la ka manaj ke la kare le ka ko tele ko rubto shikumi gan la do ne bikaramo bikana gor ba ti SPLI o chikan la do yanti en gare gen yukuma ko la yen no biana bia ka gang antame shakan tele gang mele yene cha jomo cha jala de ken na mo da la mo de ko kon tega la radian mishalat gwas me mukwalla no ko no banyo ga yakel eno ka ku me morai ke me kir me yadit en kir me yadit tega jom jitop right now and jom mo ban je nyakel kir me yadit tega right me chalat kir me yadit chole opposition partner diala wona ko ku me SPLA ayo kuma SPLA ayo dong par kol kana ne ga diala ko na tike kel kajan gwasme wakan bashi ka dual but bi kula dual after ka kormi chikir me yadit chane de ti chaka chol netin kontla SPLIU ki ene opposition party shima kuma SPLIU wa chikene ro kan ga chol no yen no kamal kan lat kan mal ka da kama chate re ti jen na mo jen kuna la ga no mi ba mal ba ja lat ke go chima o ba mal ba ja lat ngai ne diale na mo ga wi na ban shu men tam ko mi chala do te mal be ben by the way la na la kan ko na nyur ten den ba ram mo
ba je kule nyok mi dong yo mi cha go jeno chala rami mo mi cha ko for good den ba je kule woch but reng ma cha tel reng mi chala tim dong tenyen duel yena bas ba je joje gwano en par kol chala rami mo mi yos ke kir ida me shali ngan tama wachi ponden wuri shalga me kim yadit jaroi kan ne tengwan ka chi bon dunga spela yo chi ke jen kan we ka dor ka ngade ka muktab de wo ka right ka do dan ba ko in kwar ba jal hat ke yes spela ayo kone ko ready shi ka spela ayo tin te ping Dr. Machar spela dung par kol lat kan no kon we are ready ka kuja mo chine peace chine welcome peace talk and dialogue there welcome we are ready for the 2026 election a national election ba jala didi ba jala da kene da ti titene ka loro bang ti wala ba jala Dr. Machar telena option garo bideng Machar barar milat kene ti malal milat kene malalat kum tara jane karam dan la menya political figure ka opposition leaders Dr. Machar okay gwi kene o chireng Machar che tung tolo no lo dong bu par kol be juriten la jela kwero ne no ngai na je gwan wo wudi shal ke na tenelu here right now is controlling SPLIO force no o yet na tenel chikona ngaje mandana lede and ojen is in control of everything shet ka shi ramu mo shi chet ka par kol telefos par kol telemillat telmuto ka je kodi again simply kananin adine it just see the chances of seizing it ko ngeje no chi terame bi jogde ko je dore ke juba then je chance mo je chu grab je kan no and time mi che kume che nyoko me kana che kume che kum dot ke jamani en point de na tenel che kume che structure che nyoko ale ka gwa ka do mi no ke lunga ne ideal ko jen wajen kwer la to ko kwer la chere kan katin kona bala in absence of another leader ko mi en leader mo muteleje they point en ngade no mo en bono mo dara collapse so kuje mo kan na tonelu yet kan je gorno bi party be collapse but no be action be kan ko be party be reale kan ina tonelu yet then she kume she guje no be nang niam tema she commissioner ngwana kan che ko kwan gar par kol mi will rodere wechen wana mo kajuba kel ke kum kirma yadit in fact ka ler lat kona meni she pointed Michelle would shall come a parkol jen she ga right ke jikuma SPLM and obiga let kel no they will work end in end ko bikan 2026 election bikan a lot but 2026 election how will it work without Dr. Machar, without Nathaniel yet without Thomas Serilo from National Salvation Front. All these people are very important key peace agreement. Without them, Telemishal Kamare Dwaramo. So Mal only come when there is peace, right? And which our peace talk gatin, peace talk but all the requirements are fulfilled Kir Miyadit permanent constitution chatuk sha integration of forces chalat sha population census chalat tell chalat. So another thing did you release Dr. Machar so that they can move on with the peace implementation Kir Miyadit tell chalat. So the reality Kir logon will be mal be benonere we kaso Sudan chi Dr. Machar mitenjere te jen cha no gono jen jelle cha no gono te gwam dere wotin anen atanilu yet karwade ajen kudu dia kugale exercise do ka pade dunga SPLM ayu majaga SPLM kayo bala pardon me go right now ko focus the kelu can attention at gelatin without all this arrangement removing some commissioners can appointing governors and commissioner in some counties and some payam again the only option ke kuma dung SPLA yo ka do dan bonyam ke but there are those people who are opposing Nathaniel yet and ojen a CRI leader and all kind of come power yet kind of come power ka there is chances and dong bukum badak pin ka she is since away dong de part there to kill ka one more mugwa decision mugwa and yogjen take all the right take everything take a right ko ba ju kwan ke ba ju
okay, depending on how we see fit kaja ko aramimo mala kwer pare ka right now tell na question ko de jo no chunga ko me chu unless amu don tun na ko de jo no da tenelu yana ko na chawo but ngeje je no ngum le ro te ga tana ti gor ke kwer ko ku mesfila yo to gor no ken de ken go ke de ken yarba de ken ko na ka party dung kirmi yadi da la SPLM ko jen ta da la latke rana gor no an attack influencer bakum ba la jor yo take some demand bo la te cha de long len bane kan demand to yo be la no weakness ka that party ka chi jen tel weakness mi de tin so and Dr. Machar Rami Momi peace maker mangai kere wi ke South Sudan kelio bane lo ko karwa ke ne kontin yar ke South Sudan ka cha go de South Sudan de take long lasting peace cher mangai kone men tar ke Dr. Machar long chikene terbo no mo but cha look ke raje dana shalat ke jen go jen ba national election ba jalat ba integration of force ba jalat ba di al balat ba no mo nyer ke je akir ma yadi de ma char mu we kwer we jek then battle power even others this net content last year seen dwal ka ba kereng machar will take all the position reng machar see somebody mala vengeance la jale no it's not that kind of person he's a humble person supported and he always looks out for South Sudan. That is why he's saying that the national election should take place. So despite all these stage at 2013 cha nyeten cha joiten ke je win ideal chanen how he struggle but right now mo da tere tigen so mo gi convention me ka kum kir mi yadi kir cha gurte mal ma deben kir gur je no bella na kore che ta right now ngai kone no kor ja ke eastern equatoria kene western equatoria kor ja tin ga yunde state timpa yana lingane de ne karodin kor ja doro mo mishal kamo ya panal chanen ka nasir ngai kon ma le ro ka nasir right now cha de lar ja kon ro nguto ngai kon ma le ro de dor chal ma kobo ke ka lo no lan no kor ngwan chiga ben yal do bu yal ga je nga kin ma yadi ta ka all those tactic on ko de ni ken ko le use ko be ken de ni kon ta ga swela yo be ken ko lu ya juj ke be ken ke intimidate mi mo chi jan chong jen me jen kwer be char ka ne kon de liu char ka chi rang ma char bi la ro no we na chili ko rang ma char la ko lu ya tang ne ja ko position ni ka jo ga je no jin ber pin ngom nyer karam kel ke jam ka ram kel mi nong no bi malu bere yo ka South Sudan je no there's something there makanangat nana jabe all the officers tended take all the power be ga dor kim yadit ajan ci anime shang e ci den Dr. Benjamin Bolmel ci ku ci de lat but right now ci fiel ci aja kep jare tijen so na me man be mal binu Dr. Machar will serve South Sudan you know